Wangalizi mdunga wa televizia Taifa, assalamu alaikum. Ripara na hamara yangina ili mtekelezeni taarifa habari ya tru ya usiku wa leo. Zihabari za ujihifadhi harma imagari nenazmonto mfano domtrio mkandra na ukadzazi kask ngezendao na ustehilwa na imaranya. Longo ikao nge muhimu usoni mwa wapashiao na wawabingao harma izombozino. Tijara Swalih na Ahmada Mbaraka wande na ufanya utasa habari. Homrurengazi hadhari uhusu wa mzungulio homabareni hula gari hujamoto ngiyo muhimu ili ujihifadhi na ajali itoka yonti. Izora tanabahi yemakati ya mwiso yanu omtiyo mikandra homagarini ngestehulwao ne mazofera na wapashiao. Upande wa hezemoto wajau ngwastehio hokaza sheiba ya hitswa inuramba ukaske haluha ya shimanga haurilia wakati wa ajali. Dumumba jihifadhi kaski nude protection mwanama ni maski tena awono wadengu bombaba kumazabari wakatesa mshiro wangu fica security Linji protege nsinojati fanya sidonzani huti tipoza hapo. Sentiro muhimu au kaya utaize ajali nyingi na zimbio ya muhimu ya sentiro. Haujihifadhi nezi ajali za homabareni ngepasao zianzima za ujihifadhi za tulanziani ne madhamana wa hifadhi wa taifa zistehilwa no wanduonti rembali ya shombo rempashia. Uhusu umuhisabu wa kazi na imakazi madhamana wa insed idara jimla ishughulikanao na izisabu mwadhukuru zihusu na uzaidia wa kazi kawasina nchida haiwekao wandungwa nshiu wakati mziru wa wadi wa COVID-19 rijua uka uregiza nyuma ndongo nyingi harma ulemengu wa dunia na rinshi maelezo moja na madhamana miongoni mwa madhamana ikao wa kuendelea na ibarna majini. Kazi hazinu ila dhur kan lasina ya population ili tufanye hili ya lazima. Ani sababu tufanyao inu shindari isaidie wala orisaidiao na tena na wanuarumao. Rajar fanyari hadisi nesina population tena armainu nongoza he o wade wa covid nizidega zifanyao. Sha serikali wono borafanya ze establishizira. Serikali wasaidia ama convention tela signo ministère de ou la présidence ane gouvernement wasaidia wala ma préparateur abahaino harmano goza he usaidia ema maskine ndeni abonogo zinji za fanya bank mondial au projet la profils sociaux wala ila tabhizra fanya rakawonesa hedi usikini hedi wendao donc rifanya helila ili waraenesa bank mondial kende helizo ngozilio washindo wasaidia population na rifanya jihad kiwa jima rido fanyezi hazin bay ngejo risaidia haruma he izorta horifanya harumenti. Donc bada ranisa phase ya mwando ya he numérisation hunu capital he Comore Moroni bonga bo région de l'Armée deuxième phase ranzima ulu randiso forme o mwando ajuko fanyazi hazi haruma ya mabavu nane zisiwazili za mwali na swali. Bon, et formation abo ngarindwar moy mabavu odio bakisha Moroni ritengelewa la agent haru rawa forma armazi bafu sahau. Bon, harma lera joka andraru jawri shileri wa forme rwanike namna wajukonjia ho malahon surtout wachibali namna jema jama malaho matukufu ya hapa. Harmon vangina wa taarifa habari ya tu azma za uhifadhi maendeleo ya Iwana zende na utilwanziani na imadhamana wa Alliance Française ya Moroni. Majumba ya nyumeni ya usomesa na malangazu ya isayandi na utilwanziani ili Iwana wajue wajikurubishi hao wengi. Haujinlimisha mahususu haubirili ya harma zina hauza teknoloji. Nurdin Said ngerbo wengi wa maelezo. Zinuzumba za nyumeni za usomea na nsavuho. Haini bea ngilo na homahala ni halo la usomea na utavuha. Ngawajihundao yeshumbasha usomea ezio yani bibliothèque uhaheze nsavuho za howana na nsavuho za saya harimwanzia za video za hema shababi. Harmwe bibliothèque ngawajihundao ezio zihu za ho wataalamu wa heshi Faransa nezefani mbali na mbali. Zaidi ya zio zihuizili
zio zilio harimwanzia za interneti wajau usoni mwa wanachama wa hunu Alliance Française. Womtiyoye zio harimwaze nzia za interneti nezana za saya hamade ze DVD neze CD ndo za tsongeza yezumba zinu zambwao Mediatek. Upande wa hedhamana wa he Mediateki inu ze azma za malezi no tamaduni wa Shikomoro zirengwa ili uhifadhi ye mwana mkomoro. Sisi ngasina malezi ya Shikomoro ekaredo angalia harmo usilamu ko jahara ya maendeleo, usilamu deja kwamba usilamu yo development. Donc sisi ngabondrongo ikao ono harmeleda hola hatu si ujo differencier kazendongo zinu za mwanamtit zendongo zinu za adulte shaheli wahamba yo kiri culture ya ngo different ya hatu sha sisi surdiri analyse ronokana ino kena erte ye mwana mkomori yekaha hundu e connaissance ino donc yo ketu ke ujumao msomo nezensavuho zilio harimwa Mediateki inu ye mwanachama mwa hunu Alliance Française ngena ishwabaha shaujua ya tsunguwe ishio ya shihutajia o harimwa ye telefoni ya hahe yarudia dunge ze barnamaji za msomo hauza utamaduni zijohendelea hunu Alliance. Puisqu'on dit qu'un plume en feu est un nid d'un talent, donc j'écris un rime pour aimer et relire. Vous d'écrire un rythme pour mieux le dire. Je suis une âme perdue au large de Mayotte. Haubaki harmo mvao nono wa msomo mashindano ya usoma Qur'ani yaendele ya uhodzahani latiji ni Mati Mahamudu dandana ufuzu harmo mshindano final na wai aparabambu la Real 1300 ikao likusudiwa na umuji wa zahani latiji hadi jaumuri ngezoni so haina mnaim. Wakaya wanazijana sita harimwa mashindano yaho musabaqatul Qur'an ikao wani do wahenda harimwa libakia labili wararubasi do wahenda harimwa mchindo final ne Mati Mahmud dia jawamando naye haniki wazihu majana mararu ikao zitolwa no mji wa zahani latije na zihujana ikao zitolwa no wenye upanga wa musabaqa hulawana na Salim Alidin inu timara ya mwando omji wa zahani latije wahundana na ushinzi hamada uno wopanga wana hao haruma zenao mbali na mbali hususan ni haruma ya husiana ne malezi ukanga droka e Qur'ani inu ekaya hena mrukao ngeniyo hahifadhi Qur'ani haugu somo nadi e malezi ha iko kasano na mrukao katisoma nadi katinde niyo inu mara ya mwando ya Ittihadul Qurra au Juzrul Qamar wabuli ya mwanamshe ya rengefunvu harimwa mashindano hamanda yanu Neamati haonesa ifuraha ya hahi ngamina furaha ku halisi hanamne ka wonsino shida ni towe furaha ndoni yo hawinji kai nutsi ndongo yansi majimbo hauti ndongo zinraji nasha nyude Qur'an yamnezi Mungu haizo ngamina furaha nomba ni hejura hana banu nano wanama wasaya wadunge nzaini wa hejura hana banu omjimizo mashindano ya ubimisa maarifa hamanda yanu gethubutishao umuhimu wa Komori wanikao umsomo wa Qur'an mtukufu Kirendelea na taarifa habari ya tushio shabinga doa za mru soma ili ajihifadhi apare zirehema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shipangwa na shababi sha umuji wa Kanzile ya Mbajini na ishio shino shipangi hana aya za Qur'an Aliau Ayuba Abdalla Somahani na Ahmed Nasor wafanya utasa habari rahmatullahi alayhi mufti Sabir afanya yeshio shadua shinu shikubaliwa ne muftora na nemeri ya Mbajini mwenye ufanya yeshio shinu harumia ya aya ya Qur'an undo winji dizi aza Qur'an al-istishfa bi du'a al-ayn wal-hasad kaw al-ayn wal-hasad zudungana harumia ilaj ngabozi ad'iya za Mtume sallallahu alayhi wasallam ngabozi ayatu fakki sihr za ubuhuwa ya masahiri wakati mtu ufungwa kimaisha kiunono hezi mpade pia mtu akakashindia jifungua hafanya ndio shambao rabutu yo hamamri afungwa mbonzi katushinda jifungua zi aya zino zisoma biidhnillahi alkarim amma ya mazungu mandwa jina wendo wasomewa aya mfano wakati mkinisha usoma aya Qur'ani hushemro adaza hasomo jaljaluti mahbabuti na futifuti na kadha wa kadha yabo hiyo ni tofauti ya heshio shinu na mazungu mandwa jina
ikabu mndu Islam bumkomor pende mahalani ngofanya zunguo ngosomea za Qur'an hamani namna rizjuwao yabo ilo zunguo ikao lisofiha omfanyo eshio shinu shija hasababu ya utafiti za fanyishiha Maruf Ben Sheikh utaho ya wanene majini hawifadhi wanadamu qalu ya hainukutwa ino derda unakamilisha kabisa taarifa habari yetu ama dwasoma biani tu ya kamba taarifa habari yetu ya usiku wa leo ino ikaipangi hana madambali na bali za msomo na za maendeleo na onodo kamilifu wa taarifa habari yetu dombushuri ya nimbitse barna majinjema pamoja na televisheni ya taifa bewa jaumbi tena mwisho mfumo mwema na mkwaheri.